قاری صاحب شنیدیم شما بسیار تلاوت خوب میکنید، بر ما هم یک تلاوت میکنید؟ ان شاء الله ما در خدمت هستیم. مهربانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله قدرمنیدونکو ماشاءالله ډیر ښایسته आवाज د قاری صاحب. الله پاک دې په आवाज کې ورته برکت واچوي. بسیار زیات تشکر قاری صاحب. تشکر. تشکر. بخیر برید، زنده باشین.